whawhetai lahi ki eiki ko e Vahenga Faka-Hihifo ni holo Fatufatufala i Fale Lalava i Kolovai. Pea ko whaampeheni ki whakaongo ata ki Polokalama ko amanake ke Tapuaki'i pea ke Fakaola Lelei e tampirinisi ka koe pataloni tama ko pirinisi ata koe pataloni pa koe e pea ek whalanglangi o aho. Pea mauheni foki i Fatufatufala amanake whakahoka Polokalama koe ni toi penai ha minite tahanima pe tu utamai afalangi e taim tatau pe o hene kau fai fatogia fai kau pure o Vahenga ko sosio tau ataina ko fai kau pure Vahenga Faka-Hihifo la himi uluaki ai a civilise manu ko e sea komiti kakai fine Vahenga Faka-Hihifo pe ko same lawe mansi lia va ake moi anga ko ofisa nesi maalunga malolo ka koe tokon whare e komiti tokoni mo Lelei me hawa katolo. Pe whaere whai kau hono Tapuaki'i e ki komiti tokoni mo Lelei pe ke whakatupulaki ai pe a e nau whalala otua pe a motataki ai ngawe koe ni ka koe ngawe ke kakai ai otua. E taim tatau pe a hoko tai pe whai kau so siua ai whai kau ano whakakato e whatongia. Lea taritari e whai he sea o e koslio Vahenga Faka-Hihifo so saia maasi. Pe a hoko tai whakamala ala o e kawenga e he matao ko ia ko Tongatapu lia puloka ka koe Tongatapu matao ni e he whawhaito oka e he ngawe pia mo e kakai o e whonua. Koe whakamei te wamanake whai ki taolunga koe ki taolunga ke whakaholo ake pe mea e whalanglangi whai e ki whinimutua taha pe ia o e komiti ko ia e Vahenga Hifo ko kalaine heilu pea o whakauho pe te whai e ki taolunga koe ni ke whakaholo ake ai mea ai ek whalangangi kau mai kau whakafto lahi koe ni. E tem te tau pe e hoko ata e Fakakoloa e whakawhalangangi ke ne whai e ia ai Fakakoloa mo tuku Tapuaki'i ma e Vahenga Faka-Hihifo tama piris ka unga koe pataloni ka ko ia ek whalangangi pe whai rewa e ki rea whakamalo whai me potu ngai mo ui tare kita o e mo ui pako CEO o e potu ngai mo ui to e ta siare a Kaola. Pe him tuku rewa e whai ana taria patua ko ia whafonga masilamea ka koe tokon sea maia ke whini ani pe whaosi lewa whai whekau to e ta sosiua whai whekau sosiua tau ataina ko e whai whekau pure o e Vahenga whaosi ak hakeresi pe Lalava ia whas whakafonua pe mea ate whalanglangi pe whai rewa ki group photo pe tok mea ate whalanglangi pe mautoki Vaha'i rewa toinga Polokalama mo e tepire ilo i he toinga e aho. Ko ia ko tui amalaki Lelei pe kuongo Lelei atu o ku henia Jerry Thompson ko acting deputy head of mission Australian High Commissioner Office pe ko nauto fuk fai sponsor ko aho ko ni tanta tau pe o ku heni pe mo liaison officer for Tonga and the Pacific ko Dr. Satoya o ku ne heni ai totahani ko matata ko ia o kau whataha pot ngai mo ia mamani na popo pot ngawe mo ui mono teke ngawe ki kakai ko ia o iai me kau whakafto ko lahi o nau lava mai me pot ngai kau taki ko toa pe he whare mahaki ngai waa ke Tongatapu ki tua Dr. Reynolds Dr. Ana Kaola e heni foki o nau Moimoi mai CEO pe taim tatau pe o heni me upure ko toa pure nes leo kau taki nes pe a moe pharmacist pure le vai tai kai uma ki nau tolu ko toa ko ni te nau Moimoi mai o ku hene NGOs o hene Tonga Family Health Foundation o ku hene whafonga ko ia pe mehe ko kefi mafi ha ia mehe NGO ai ko ni tokanga kina ai mo Lelei ai family Tonga e taim te tau pe o ku hene mo kau tak tau tu pa whafonga mai tau tu ku hene kau officer kolo o ku hene ai take koslio ka kau officer kolo mo kau ki people ko a community e Vaha'i-Hifo o ki ai nau kau police Fakakolo pe ai tai nimi o ku i hen pe kakai fefine mga take o ngai club langa whakalaka langa mo Lelei me ngai koloko to nau kau taki ko ia ko amalaki Lelei ko a honi kai ke fuloloa ka ma taramonu ke kakai nau whakakato ana whakailonga pe na Fakaola mono Tapuaki'i ki komiti mo Lelei ko ni tokoni mo Lelei Fakakolo ai Vahenga Faka-Hihifo ko tui ko lava Lelei ia pe ko whapapat mo whalahi atu whamalo ke kau sponsors ko toa pe
ha mo FP ke lava ai o tua he whafonga whare area ni mama koslio ke whakalere ai ki live ko ni me he Facebooka pia peke radio FM Valfit point ni ma malo hen kia Katarina pia mo makatohi ko whakawhainga mari ai ui whawawai pia ika ngatai pia me he televisione Tonga le te o Tonga unau hen me kau whaiongong ko tope nau whema ke tau wahe ngai koloa pa mo ngahi plan ngawe e vainga Hihifo whelave me COVID whelave pa mo NCD pa mo moi lelei whalufua ko o hifo ia ki he tōku ngai moi ke kakai ke nau purei e nau moi lelei pa ke nau tokon ke pot ngai moi he time whainga ta koe ni pa ko tara monu atu ki he otomotu ke ongo ni wa vava o hapai e ua pa pehe ki hahake mo vai loto tau tu mua ko pore pe tau tu fata e kai lava ke lere to Hihifo ta to kau mai mangai vahenga fa malo ke pot ngai moi tare kita ka uma Reynol pe ka to ta vesindia to ngai u senta ke moi pa mo nespure ka uma vesi staff day sister va ko to pe Celine sokai ka uma le vai tai me pure ko pharmacy so na o mai e tau foi akau ko ia ko mau enga pe ho mo loto la ke pot ngaweni ko feka ma ki o kai tuku havaka kai fai hakakau o pau ke mau piki uma tu ke te motor ka kai fonua he kai lava he pureanga pau pe ke tau fe popo ak fe takini ma ngai komiti ko to pe ki he langa mo lelei whakalogo fua e fonuani pe ako tui ko ki palan nga we ko tui es fai te whakai kiki ka kai o falahi atu malo apito Valfit point nima mo me mai ki ai e ala te PF ai Polokalama ko ni live atu hoatani pa fa malo apito na lava mai ki whakakato ai ngawe mau inga ko ni Valfit point ni mai malo apito pe mei Vahenga Faka-Hihifo ko afuska ko ki se au ngawe pe au ai Vahenga ni e komiti tokoni mo Lelei Fakakolo ai Vahenga Hihifo malo apito Toi be famalo ki ati ko e fuska i watau ki ko ia ki Polokalama bumbongi ni ka ko ki modo mo mau to mui mai ko Polokalama Fakaola hono Tapuaki'i ai komiti tokoni mo Lelei Fakakolo ai Vahenga Faka-Hihifo Tonga e tau ki taitari ki whakawhalangalani atoi pe whamanatu koe tau whamahola koni koe ke ngata pe i he retio ka au toi ho pe atu ke ata ko ia wakai he mau pesi Facebooka ai koe Broadcom FM Broadcasting hugiai siwanga ton mai pe whawheta elahi ke eiki pia kou kore whamore ka u whakawhi koe ona polo Alamatea Vaha'i ke whamore o lava mai ke sea ka tau kamata. Pakai ato o mui mai, tau whanonga ki tau tolu. Ko ia, may I have this opportunity to ask Honorable Alamatea Vaha'i, please welcome him to take the seat so we can all start now. Apology. Tapu pe mo ia fio ai o tua i tau loto Tonga. Tapu ki e kere koeni, tama koata. Tapu ki e ni ka te koe. Tamsi Alamatea, Honorable Alamatea Vaha'i, pea moe tari ai ui whakavave koeni ke tongia e whatongia koeni. Koe ui whakaloto haa ngata pe ia. Tau toi ahapu pas ke palaglangi aho. Tapu ki e ki he
Ya matapure. Patapuaki'i ki he eik whafofonga, ka koe whafonga whalarea Tongatapu nima, losani ne maasi. Tapu ki he sea, oi kos lio, e Vahenga Faka-Hihifo. So saya maasi. Pea ko whatapuaki'i ni, ki he eik tare ki tā. Pea moi whafofonga mai, ai potu ngawe mo ui, ki ngawe, ma moi langa ngawe koe ni, i he Vahenga Faka-Hihifo. Please may I acknowledge the presence here of our main sponsor, Ms. Cherry Thompson. Thank you so much. Your presence here, we do really appreciate it. And to you, Dr. Uchalo Satoya, thank you. The liaison officer for the WHO, for your presence here also. We are so grateful and honored to have you here. Pea ko whakatapuhen ke whaiwhekau pure o Vahenga Faka-Hihifo, whaiwhekau, so siuat, tauataina. Pea pehe ki haa whakaolunga o Tonga, mo haa whaiwhekau. Pea ko whakapapa ke kau ofista kolo kotoa pe, pea pehe ke si kau fofonga mo Lalava, Vahenga Faka-Hihifo, o tuku ho mo moua, kai lava ke whakahoko, ai Polokalama matua ki mauinga koeni, na e whakamohe mei ulu, kai whawhetai, o kuiai pe a tangata e ki ke tongia whatongia koia. Koia, ko kore heni ke whakawhe ke tau kamata mua, pea ko whakawhe heni, ai tangata e ki whaiwhekau, ke ne whamore more ala, pea mone timi. Himi ulaki, sivlaise, manu, ko e sea ia, o i Komiti whewhine, ai Vahenga Faka-Hihifo, ke ne tatakta o toru iha himi. Whawhetai ke e ki, malo. Ko e wholawholahi me kamata ki e tau katoanga whakawhetai o e pongpongini. Ko e nimange au ono ngō fulu maa ono e himi mō kātaki o mea ke tau hiwa. Si su he fotu i e toko mano, masani hake he mea furipe. O kua utumu ho a whei tau lalo, si o whaanga hoku lau maari e. Ko hai e lau ai o whani fungani, ai misiteri tau mama o atu. Ko polo ia o ato nai, o oku ia pea o nau. E si su to'o ai lotoni o oku, si lai ke o e huha mea kehe, ke mate mo mua oi pe mo au, o nofo ai pe si o tae mere.
Kataki me ape ko mo Polokalama ta mui pe ai ke tau ki vave pe whawhetai. Malo kore ke a mansiu ko si stapure malunga malolo apot ngai moi lava mai lau e same pe ta hoko pe ai pe malo apit. Leson ko to kita take ake tau ngau he pompong ini o to ia me same ni mafitu ta ko ono e konga ki hongo fulu ai au pe he hono hiki na na te u haku penga ke e ku alu nene o fe i hoku lau marie ke tau na na ke ri halu o me mua kai ko kolo ai aki nau toluna ko pau hoku loto e otua ko pau hoku loto te uhiva mo fai whakamalo a hoku koloria e a here filo mo i haape, ko au te whawhanga ai a tāke i mohe. Te whakawhetai ka te koe e ātonai, i he lotolotonga o e ngahi kakai, te uhiwa whakamalo ke awhiona i he lotolotonga o e ngahi whaahinga. He oku au ki he langi ho alo o wha. Pea koho totonu ke ngahi aona, ai ke maolunga i he ngahi langi e o tua, ho koloria i mamani kotoa. Amen. Ko whamoremore kau whakawhi ang muahene sea koslio, so saia maas whamoremore ki whai taurea taitari. Kore ke u Tapuaki'i a whia toa mawhiha tau Tonga. Tapuaki'i e whawhalangilangi o pongpongini. Ono Paul, Alamatea Vaha'i. Tapuaki'i e tataiki Fakakolo e Vahenga. Siwa tawataina. Tapuaki'i e whawhonga Fale Tonga nima. O sarine maasi. Tapuaki'i whawhonga me he High Commission la Australia, Sherry Thompson. Atu Tapuaki'i ki he tare kita Moimoi, siare Fakaola, kamai kau ngau e kotoa pe, ai pot ngai Moimoi, tau iheni he pongpongin. Atu Tapuaki'i he kau Fakakolo kotoa pe Vahenga Faka-Hihifo, lau whawhonga mai he ngahi kolo, i he whatongia o e pongpongin. Atu Tapuaki'i he sea o e komiti kakaififine pongpongin si Marman. Tapuaki'i he whawhonga o e komiti e Tongatapu, whawhonga mai he pongpongin. Atu Tapuaki'i he sea o e komiti whautaha i he kosilio e Vahenga Faka-Hihifo, au tau iheni he pongpongini, ke whakailonga a e whatongia koe ni, fuska, kau mai kau ngau e kotoa pe, a e komiti ngau e ki he Moimoi Lelei, a e Vahenga Faka-Hihifo. Tapuaki'i ki he kau whaaf kotoa pe, au tau iheni he pongpongini, kau mai ki motol kotoa pe, whawhonga heni he pongpongini. Tapuaki'i a keitahi, ka ma futo riukawa, mo e kerekere e ke o ata. O tau whotua ai, ke whai whatongia koen. Ka tuwe mua ki u whakakatatu, hok whatongia ko tūtoni mo ko he pongpongini, ko e rea taritari ki mautolu, i he kātoanga mamafa o e pongpongini, tau whawhonga i he Vahengani. Mua ki be whawhitai mo e taritari pongpongini, tau whawhitai lahi ki he toa mafi.
o wafio e tau lotonga, e tau kamata e whatongia koen. Tau whamoni ko toa pē, ko tō e vai ua e whatongia koen ni, i ene a fio heni, ke whakakato e whatongia. Whatapoki a Honorable Alamatea Vaha'i. Ni whafofonga e whafalangalangi o e pongpongini. Ia mau whainga maari hono taimi, ko uhi kai mea mai, ke whakailonga e mahu inga o e ngāu e koeni i he Vahengani. Ko uhi ko e whetaki nima ai ngahi komiti ngāu e he Vahengani. Ko uhi ke langa hake ai mo ui Lelei ka mo ai langa whakalakalaka. I he ngahi tapa kotoa pē o e mo ui i he Vahengani. Pau ato ai e whamalo lahi mo e whawhetai. Iho o lau maari Lelei ka ke whakakato e whatongia e pongpongini. Atu whoki e taritari Lelei o takatai whawhekau e pongpongini, so si whatawataina. Iene whakakato, e ngahi o wau whalau maari e ke whakakato ake e whatongia e pongpongini. Taritari Lelei hene tare kita mo ui, siare Fakaola. Ko e taha peia o e whanau tama e Vahenga Faka-Hihifo. O ke lava mai he ahoni, ke whailongai, a ngau e ao ngau whai, mo mahu inga i e pongpongini. Taritari Lelei e whafonga Tongatapu nima, ko hui ko e ngahi, whatongia ko toa pē, whialaki e ngahi komiti ngau e Vahenga, ko hui ko langa hake e ngau e koeni. Taritari Lelei whoki e kau tokata William Block, tokata Visinia Vaha'i. Ka mai kau ngau e ko toa pē, pot ngai mo ui, mo iheni pongpongini. Ke whai hono whakakato e whatongia koeni. Pē whoki e kau Fakakolo, ko e nima ngau e aonga o e ngahi ngau e ko toa pē i he Vahenga. O ku mo ulawa mahe ahoni ke whakailonga i mo tau whakamooni. Ai mahu inga e ngau e o tau whailonga i he pongpongini. Taritari Lelei whoki mo sea komiti ka kai whewhine. Ko e tahai ngahi komiti he Vahengani. Pepehe ke kau whafonga me he komiti e kosirio e tautupu e Vahenga. O nau whataha ki he malumalu o e kosirio ngau e whakavahenga e Faka-Hihifo mo e Tongatapu nima o no whokotuu. Ko hui ko ngahi nima ngau e ke aonga ki he Vahenga i he pongpongini. Pea ku taritari Lelei ko toa pē ki mautolo e kau whaafe, kau maa, e kau whafonga ko toa pē, mi he ngahi kolo taktaha i he Vahengani. Ko uhi ko e whatongia mamafa e pongpongini, ke tau whakailonga ai komiti fo o taha kua whakaheka mai ki komiti, ke kosirio ngau e Vahenga Faka-Hihifo i he ahoni, ke whai ngau e whataha i he pongpongini. E whawhalanglangi, o ku whiwhia bea motuani ko uhi ke whafonga atu, ai kosirio ngau e Vahenga Faka-Hihifo. Ko e kosirio ko ni o ku malumalu ai o ku iai ai pule whakavahe ka mai kau ofisa kolo. Neongo kai ki tau whakatahen mo e pule whakavahe. O ku ne lava ki he waifonua e ua i he whatongia o e potu ngau e uhila. E ko e tahai e kau me mipa i he poate komison uhila a Tonga. Pau tau mono ia i he Vahengani. O ku e tau whafonga i he ngahi potu ngau e lalahi pehe. Whawhalanglangi ko e anga ia ngau e he Vahengani. O whakatahataha i he komiti whakalukfua ai Vahenga, o malumalu e ngahi kosirio ngau e koe ni. Ki ngau e kakai whewhine, o maa e kosirio e tautupu, pea pehe whoki, ki he komiti whoou i he ahoni, whaheka mai, ko e tokanga i kina, ai mo ui Lelei ai Vahenga. Pea koutui ko e taha ko e komiti, mahu inga tahaini ko tau whaheka ki he waka o e kosirio i he ahoni. Ko hui, ke tokanga kina ai mo Lelei ai Vahengani he kai ke lau halanga whalakalaka ia ka bau he kai ke mo Lelei ai sino. Pau whamalo lahi ki he sea e komiti koe ni ka maa hono kau me mipa mo e kau ngau e malolo ai potu ngau mo ui o whai whakau ki hono whotu o e komiti koe ni ki whai whi ngau e aki. Sea ko whi whalonga i be o ko longa mo ui be ngau e i he Vahengani. O ku rotonga whakailonga i he komiti tautupu ai Vahenga,
ai tau e taha no fotu o e kosilio ai Tongatapu i he weekend. Pena kamata ai ngā ue koe ni i he pō moni te hono whaawa ai Polokalama koe ni. Pena i whawhiwhia nei me ai hai komisiona Nusila. Ko nau tolu na nau whapaanga ai Polokalama koe ni, na nau ofa mai ai paanga ai Wamano Maluafe. Ke whamu ui ai Polokalama koe ni ai Tongatapu. Pau tau whawhetai e besea ki he whituona ka maa ai tamako ata i he alanima o tokoni mai i he ngahi ngā ue ko tō pē ki whakalaka e Vahenga. Pau mau lau koloa pē mau lau Tapuaki'i. I he mau ngā ue ko hui ko mau mea mai o whātō ki lalo kai whakakato e ngahi whatungia koe ni. Ko e Polokalama koe ni kuna ka mata pē te kiu. Whawhetai nei ai pē hai komisiona Nusila o ni fie mea mai pē ke mea tonu ki he ngā ue e Tongatapu o whai he Vahengani. Ko hui kono malu ki nau tolu me ngahi whaingata. O hoko mai whasosiare, ka nau whiwhia pē ke tokoni whapaanga mo whakakato a ngā ue koe ni. O pehepe e whakaamu ko hui koe Komiti o e aho koe ni, i ai whi ngā ue aki, ko hui koe mo i Lelei ai Vahenga. E whawhalanglangi. Maha ko kakato e ngahi Komiti e he Vahengani. E mo i whakasino, whakatamai, whakalau maari. Pea ko kakato ia i he Vahengani, pautui o tau monu ia. Ko mea bea ko sio ki ei, ko sea i ko silio whalukua e Faka-Hihifo. Ka pai Lava ki Komiti, ke nau Tonga i se tau kau vai. Ko tau whaet ko ni, ka te tau whatahataha peo vai. Ko ngahi whaingata aia, te tau hokot ki ai. Ko tau whaftai peo ko kamatai he ahon. Ko eo ko talamonua tu whawhalanglang. I he ngahi whatongia ko tō peo ko hiri houma, ko uhi ko e Vahengan. Pea beheke tare kita mo ui, ka maa ai kau me mipa ko tō peo whekau aki. I he ngā ue whalalaka e Vahengan. E tari Lelei ki mo tolu hon ko tō peo i he pongpongini, ki he Polokalama, ko tau kamatai he pongpongini. Sino mea ko talamonua atu, i he ngā ue ko tō peo tua whatu. Whātura wātu i whalanglangi, pia kou kore mua ke u hoko atu ke Polokalama, ko whaampehen ke whakawhei mai ai toi tā koe ni, o kune whingawe aki, pia moe community i he Vahenga Faka-Hihifo, ta pei tongani toi tā vesnia Vaha'i. Whamore, ko pau ke ui ki nau tolu, pia e lotu lewa whaiwhekau, pia whai ai pe mo nau Tapuaki'i makehe i he Polokalamani. Ko kore whamore he ngai whiriuri waki, ko tui pe te tau iai pe. Ko ia ko kore atu vesnia ke Lalava mai ke maika. O ui o tunga whini mātua, pe ka Lalava ia, te whai rewa ai taitari e whaiwhekau, whamore o pure Vahengani, ke ne whai ai pe tau lotu kakato, pe ke Tapuaki'i ai pe ai Komiti koe ni, ke tupu afa, momo ui Lelei. Whawhetai. Tūlau atu e ka Alamatea Vaha'i. Pea tuku mo ke whamalmala te ngai whakatapu toa pe ko osi hono whai. Ka ata mo ki whainga maari e koe ni ke whawhiloake ka ki nau tolu koe kau toa e no hihifo ko nau poletaki ke hoko koe fuafua tokoni mo ui Lelei Fakakolo. Koe fuafua whakahoko ne Polokalama koe ni. Pea ko mau whiawhia au pito ke whawhiloake ata ki nau tolu ai ka kaiwhiwhine toa koe no hihifo. Honorable Alamatea Vaha'i, distinguished guests, thank you for your patience. Apologies for the hiccup in the program, but this is just a testimony to the resilience of the Western Division. Hihifo, if Plan A doesn't work, it's fine. We have Plan B, Plan C, and so forth. So thank you very much for bearing with us. And this will be the opportunity to introduce you to the first cohort of the village health care workers, which the Ministry of Health hope will be an extension of our hand that works closely with the community. So these are the brave women who have taken on this challenge as volunteers. Ka taki mua ko kui atu pe, ke lava lagi olunga ke mea mai ki ai whawhalanglangi pe moi matanga. Ko sea ki kulupu koe ni ko fusi kaho me Kolovai. Ko tokoni sea me Alamea ko Natalia.
Ko sekretari o alue ki hatafu kia Melesila Lutolofi Wailet. Tokon sekretari ki Kolovai kia Sela Moala Vailano. Tau paanga ki ahau kia Emalata Latu ila. Pea mono toko ni mei Kolovai tankina Fakauho. Pea hoko hoko atuai maniva fifita mei Kolovai. Manusiu ke moe anga mi Havakatolo. Linet Fakauho mei Kolovai. Whangatua huakau me ahau. Tupou langi me fo'ui. Akanete Fakaola me Masilamea. Luistina hui hui me te kiu. Mona ati atu ake me te kiu. Kueni aholahi me fo'ui. Et nā maasi me Havakatolo. Taina maake me kanokpolo. Pea mo mosman siale me kanokpolo. Ukatak mo ai maha poi pasi maalohi ki e teknau tolu koeni. Nau kamata Polokalama koeni. Ki tau lot, e o tua masi mau haka he lanko tau, pea pata i Latu. Ka hia ku kei whonga aula ho o tauhi, pea moho o wha. Pea lawe ai Vahenga Faka-Hihifo. Mau whawhita i atu he ke ompe hanga au ke mau whai, Tonga e mau Moimoi. Ako e mau Moimoi ko ia, o ke tuki mau tolu ke ngahi wheitu ke he kehe. Ko hie ke mau ngāwe i ke lang i ai a Fiona. Pea tala ai mahu inga ho mau wheitu o kai uma ho mau uhinga. Nai kai ke omi noa ki mau tolu ki he Vahenga Faka-Hihifo o Tongatapu. Kana ke omi ke mau Moimoi o ngāwe aonga aki ho mau ngahi tare niti. Koe mau ngāwe aonga ko ia o kutala ai mohu mea o e awhiana. Mau whawhitai he aho Fakakolo koeni, walau maari Lelei ai whakalangi o i pongpongini. Alamatea Vaha'i, kai uma ai hou eiki kua nau iheni he pongpongini. Mālo mua i Tapuaki'i Lelei kua ke whai ki he tare kita Moimoi. Moi kau toke tā, kau maasi nau kau ngāwe, o nau iheni ke whakakato ai whatongia mahu inga o e pongpongini. I kai koe aka ke iheni pia mo e whakafonga wharearea o e Vahenga, pia pehe ki he kau matapure, kai umaa ai kau tangatai ki whaifikau, pia pehe ki he tangatai whanua, pia mo e whewhine whanua o Vaha'i i he pongpong koeni. Māloi ke o whakahoko a manaki meilangi, pia hoko Lelei ai palani kai o mai whakatu o ngā ue ko mau mamata ki ai ki he pongpongini. Kui he loto Tonga o he lotu koeni kai o mai whakataha eiki koeni. A fusikaho kai o mai ki nau tolu, ko ui e he awhiona, ko ngahi mea nima ngā ue ki nau tolu, o i Komiti Faka-Hihifo ki he ngā ue ki he Moimoi Lelei hono kakai. Ka maulotu pe ki a te koe, lau maari e maoni on, mānawa mai mua. Ki he sea, kai umaa, ai ka umaulakanga koe ni i he ahoni. Mau korea ki whakahawa ho lau maari e maoni oni, pia hono mawhai kai umaa hono iwi. Ki ne hanga o Faka-Hihifo ki nau tolu, ki nau mau haiwi lahi, ke whai ake ai ngā ue koe ni. Neongo koe ngā ue ki he kakai,
Ka koe whakahino ai kōsperi, ko whai ki hataha u hifo kia te koe, koe nau whai ia ka Sisu Christ. I kai koe ai o tua ka mau lotu pe, o amua nā ke mawai, pe te ke mawahe, mei he sea, kai umaa ai komiti koe ni. Koe uhi ko ho a fio i a te ki nau tolu, te ke Fakaola mi langi, pe i kai koe a te ke whakatafe mai ai ngāhi Tapuaki'i mo ngāhi monu ia, me he ngāhi tapa kehe, o au ki toa pure anga, me he ki he pure anga ka o mai ngāhi kautaha kehe. Pea koe nau whakafou mai i a te ki nau tolu, e inu e Vaha'i a hono ngāhi Tapuaki'i ko toa pe. O amua te maulanga i he pongpongini, i he whakakaukau mo iwi o e tangata ata pe, ka maurea mua mo e tangata tohi sāme, ka i kau a Sihova i he langa, e kula noa ai mea kotoa pe. Ko ia ku mau whakawhea ko Sihova, lotolotoi i he sea, kai umaa ai komiti koe ni, pea ke mua o whakatonua mo whakaawa i ngāhi matapā kotoa pe o i whainga maari e, koe uhi ke inasi ai a Vaha'i i he ko eni pea mo e ka hauna. Tapuaki'i mai e o tua e ngā wesi i ko mau whai, pea tuku pue mua ke whakato e ho lau maari e mao ni ai ngā ue o e aho koe ni. Whamonu ia ai sea pea mo e whakalangi a hon, kai umaa ai kau whakawhi kotoa pe, pea mo e kakai ko mau te fua i Fatufatufala i Fale Lalava i he pongpong koe ni, koe uhi ke whakakato ai ngā ue koe ni. Mau whaki atu ai langi, ke o ou pe ia, ka mau hoko pe koe mea whikau, mo i mea ngā ue ai awhiona. Mau loto o kore ai ngāhi me an, i a Sisu Christ ko ho alo, ka ko mau whakamu ui. Amen. Whawheta ko whaampeheni ke hoko mai whainga maari koe ni e matautau koe ko toke tāpuloka, ke ni hanga o tataki tau tolu, ke toi mahino ange, ai makatuunga o e whaunga ngā ue aho koe ni, pea mō kātaki o mea lelei ki a toke tāpuloka, pa mo ngā ue pawhatuki tokoni mai ai ka te mautolu a honi. Pea ka heri koe a e lava mai ki tau olunga pe, holo pe he whawhalangilangi, kau maase tau kau muri, pea te tau hoko pehe atu ai pe. Koia, tau taitare toke tāpuloka, koe matautau me muri ke ni whakakata ngā ue koe ni. Mahaloa pito. Whatulau atu. Pea kou kore ke whanga atu pe mua he tala whakatapu kakato ko sunu whai haa whangani. Whapapala hea pito pia fia o pito, ke kau whataha mo kumau tolko tō pe i he ki Polokalama o i pongpong koe ni. Ke tau whetaki nima ki Fakakolo mo i Lelei. Partnership for a healthy village. He koe hākai mo i Lelei. Koe mo i Lelei, koe mea pēe taha ku ke ma, ke whaia ki ho mo ui, pia ke tokoni aki ki ho kau ngā mo ui. Health is the only thing you have got to do life and to contribute to life. And you are in charge. Pia ko koia o ku ke puri ke mo i Lelei. Koe mo i Lelei, koe mea whakawhoi tui tui. It's a personal responsibility. Ka ko hono tafunaki, ke tupulaki, pe ko hono tāmatei ke tau mamahaki, koe mea ia u tau whekaukau aki e society whakakātoa. Health is a personal responsibility. But to keep it going, it is a societal partnership.
suka pe Moimoi Lelei. Hange ni maha ki suka hatau te mate. Ko suka pe au ia paku ke teu koe paku e tafa Hawaii a whehang koe Faka-Tapu. Teu koe pe whetongi ho kofua a whe. Paku osi teu koe paku wheho aha mate. Oku malawa, o tahe tau mua Polokalama koe ni, ke whakamanatu atu, ke suka pe Moimoi Lelei. Oku malawa ke tau hanga toka ngai ke whai ehi tatoki o te tau suka. Pe oku malawa neongo ka pau koe o suka koe ke toe whakafoki. Pe oku malawa apito pe ke tau Moimoi Lelei, neongo ka pau tau maa suka. Koe vi son ia ai ki fotu ngāo koe nuku whai. Ke hoko toko taha kotoa pe i he Vahenga-Hihifo. Neongo ka pau ke suka. Ke hoko koe toko taha Moimoi Lelei. Maraturi, koe Moimoi Lelei o ki kai koe sinope. Tō laika kai au nau stange tele tau tau i ke tolpa nau mālolo. Ka Moimoi Lelei ho nau loto, ho nau atamai, ho nau lau maria. Na wai whainga, wai kaha nau puke. Ka maha ke apito ho nau loto mai nau whakaukau. Mo nau lau maria. The vision is that every single person in the village, regardless if you have diabetes, remain healthy. Pako i tau mua ngā wena, e whakaukau e langa ngā we koe ni. Ke whakaivia, ai ka kai ko tō pehe ngai kolo. Ke nau hanga o pure i pa ke nau tolu, ke nau hanga toka ngai e nau Moimoi Lelei. The goal and the aim of this program is to empower, enable the people, the villages themselves, to look after their own health. Toki toko ni mai ai pia sere kau ola pe mo kau ngau e whare mahaki. Atu ho fo i a kau me ngai mea ko ngai mea tānaki atu. Ngai mea whika ua e mo whika tolu. Ko mea whika laki. Ko koia ke hanga whakapapau i te ke Moimoi Lelei. Pea nenga pe tuusi ho wa e pe te ke alu ketu pe te ke haha mea hako ka koe o ke kei malawa pe koe ke Moimoi Lelei. Koe whakaukau ia o whotu ngā oe koe ni ke whakaivia ai kakai ngahi kolo. Pe hako toi whoke e tau whotu koe ne kau whiwhine whakawhawha koe ni. Mea pāko mana korangi e maha teunga haku mau kauhe. Mea kakano au te keipe ke maha teunga aku ia ke kauhe. Ka koe whakakau ia. Ke o mai haka kai ke nau nofo nau tolo haua e wawha, 24/7 in the village. Mo mana toi kai ngai mea kone whakatupu e suka. O ku kai ke to kamata pe he hiva o osi he ni mata, mi ko wawai whare mahaki. O ku kamata ia he ilo koe profeta i mua ke a ipo, halolo hao a he po uri. Te ke awe whare mahaki o skamata ngahi mea e koko unau hanga whakatupunga e mahaki suka. Ka koe whakaukau en ki e haka kai, ke nau tukta whaaki atu. Ke nau hoko koe pou, ke nau hoko koe whiau loto ke te ki mou tolu. Ke taime o mou nofo i peho mou ngahi kolo. Koe whakaukau ia, o whine mātua koe nau loto lahi, ke nau hanga o ke poreho nau taimi ke nau kau mai kani. The main reason for having this project and all these beautiful young ladies here, to be there 24/7, right by where you are, and to be able to help you. Of course, we're not talking about give you an injection or give you a tablet or treat as such, but they are the one who will be close to you
and you can share. Because a lot of the health issues does not require medication. Maybe it requires meditation and prayer and partnership. Because me uhinga e tau tongai ka kai ko. Ko ki te pere kona maha pe to ki ha whainga mariki ma ko whakakau weni o ku iahe ngahi ririu ko o soko. Ki hanga ko o tau ngā ue ko ni toka ngai mo uderei. Ko taimi ko ngai maki ko na e tupulahi tahai ai whainga taa i whanua ko ni. Ko ngai maki o tau pe ko ngai maki whatupu he siemu ko ngai maki whatupu he pipi. Ko ngai maki au koe ke poaki atuia ka koe patok aluatu. Ka whainga maari e pea ke tae atu hataha pe mawhatua ato tawhaki hua te siemu ia tae whakangonga atu ka koe. Ko ngai maki nuk tau tāno ke taimi ai maki koe ni toonga mo ui. O ku whakaongo atu ia ka koe. Hange ka whatapu ko koe o koe purei koe hai ko ngā mea kai puhai me te ke ai ki hongu tū tapu mo koe. Ko koe o koe purei po koe ha o ngau e ho mea e whai. There's a big difference between what it was, the main problem of Tonga with communicable diseases. The infection doesn't ask for your permission, it just comes when the opportunities. With lifestyle as the main cause of non-communicable diseases, you are in charge. Control what you eat and control what you do. Ko ia koe whakaukau ia koe ni, o ki Polokalama koe ni, ke tauhanga o whaiang ha tokanga mawahe. Tauhanga ha tokanga mawahe, ki hanga koe koe o whekaukau aki o tau toonga mo ui. Pe ke aha kakai e ofi atu ho ngahi kolo. Ke nau tokoina ke te ko he taimi, o te ke awai kiriniki ia, pe ke aha whainga maaria nesi, pe koe toke tā ke tokoina ke te koe. Ka koe kakai ko ni te nau lava ke nau hoko na tō, ke nau whakahoko atu ho maure o. Pe ke nau ilo e nau tōlu, pe hae mea mo oni koe hoko, peanga mo no Fakakolo, pa te ke nau whetu take atu ke tarekita mo ui, me kau ngai whare mahaki, ke toki whai mai e nau tokoina ta whakuia. Koe ko tahaya o whakaukau ki Polokalama ko ni. Pa koe ki whakatata ko ni, o ko ta whaka ko ni, ko ni taha, ko whonga ko tau maheni mo ia, koe kau toke tā, kau nesi, koe whare mahaki, koe kiriniki, tu ui loto maari e. Pe tau toki atau tore kakai me kau mahaki, ka whainga maari e, ai toke tāha no taimi, mo taimi awa whare mahaki, pa tau toki awat ka tau tolu. Koe whakakau koe ni ia. Whetukutuku te kau mahaki me kakai o tu ui i loto maari e. Pe au mai kātoa ngai tokoni, kau ai toke tā, mo nesi, mo whare mahaki, mo kiriniki, o mai nau tolu o tu takai atu. The concept here is that people will be the center of our universe. And all our services and professionals will be wrapped around. Ko whakaukau ia o Polokalama koe ni, ke tauhanga o liliwange. Ke o hake kakai e toko taha koe uri whiema e toko ni, ke tuu e roto maari e. Pe ome kātoa e ngahi toko ni pe moe kakai koe unau whai ngahi toko ni, o tuu takai mai ia, ke no hanga poupou e toko taha koe uri whiema e toko ni. Pō ngai whamatata tau pēme whamatata koe nā, ke ngahi ke anga whai kehe. Taim koe te tau ririu ai me he whainga whonga koe no tūlo toloto ai e whare mahaki me kau ngā ue koe ia. Ki he taim te tau hake kakai, ke na hoko na tau tūlo toloto, i he ngā koe me tokanga koe tau whai. Pea ka paurewa i pehe ue a manaki. Pea ko hinga ia ai whakaukau koe ke iaha kakai e ofi atu ki ho mokolo. Nongo pe e taim si pe mo pahia mo tolu he kau mea koe ni tau asi atu. Ka e whaingo fua ngai ai ngā ue ke whetu take atu ki he potu ngai mo ui, he uiai ka kai tonu. Pako ka kai kono nau ilo Lelei pe nau tolu ki mo tolu. Pe lava iai ngahi mea ai au kai ke lava iai he potu ngā ue o whakatoka ngai mai ki hanga mono fo. Ka koe whakaamue ke tokon Lelei ange ka kai koe ni ke nau whakahoko ngai whie mau koe ia. Ka wai whulisi lolo whakauria hene kai ke whakahato o stala pe ke kau tahide koe ni. Hau nau ngahi whatongia. Ko taha mea maho inga taha, do no harm.
one of the main aim of this program to make sure they it's very clear they are not doctors, they are not nurses, and they don't want to pretend to be this. What they are able to do, the doctors and nurses will never be able to do. Koe whatongia ka koe whine koe ni, o koe koe kautoke tā me kau nes, koe whahinga whatongia nia o koe ke lawa he nesi me toke tā. Koe hinga mea whiria ka kai koe ni. Pe wei ai list lolo au pito heni, o ngahi whatongia o whakotuku atu ke tonu, ka koe mea mahu i ngā. Koe kakaeni ki nau hoko hange haama takiloa. Pai ke mo ina fanki mo ui fakonte na ohola mo ia. Toko net ke whaka mawhana ke hulu atu. Ai whakamahino ate ngahi mea whela wei. Tau te whita pe ke toka ngai o whakautua koni ko suka. Pea kono whakamaapo opo pe ia o whakaukau mo mea koe ni. Ka mea mahu inga au pita pe taha i he. I whakaukau koe oi. Kono whengai ke whakaiwia ai kakai. Ko toko taha koe o kune maa mawhai ke whai tu ni. Ko toko taha o kune maa mawhai. Whoever makes the decision have the power. And this is the aim of this program, to empower people themselves. Ke mou kau mai, pe tau kau whakataha, hono to ngai moirerei. Ko moirerei, ko mea whakafoi tui. Ka hono tafunaki ke tupulake moirerei, ko me whakatoa e society. O ki kai it's not straightforward pe ko ho puke pe atu whaito pa ke mo ui ai. Ka ko haunga ko puke ai. Ko ha mea ko kei whiri ai pe ko ke inu mea merie. Ha mea ko kei whiri ai pe ke kai ngahi mea kai o ku ngā aka o. Pe koe ngahi uhinga lahi a ki ai. Ka koe tahaya ngahi ka venga o Polokalama ko ni. Ke tau tautou wheiloaki, tautou tala noa, pa ke tau hanga whakapapau. Ka ke whakaiwia ki mo tolu, whawhai tui ka mai ka kai koe ni ke nau tokoni atu. Ke mo whakahata tonu mai, he ulahi a pita pē ngahi mea, siot ke te pire mui whakaawhawhai ngahi mea kai koe. Fruti ata pē mui. Whaosia ke uki i rea koe di, ka tak pē, whawhare langi. Ko whatara noanga pera utanga noa pe klupu koe, ko tai mua maungai whare maha ki. Mau pehe koe ke ilo he kakai e ai mea lerei koe ke tauhi mou lerei. Tai mua koe kuange kakai o ahi maha ki. Maho na wala. Na wange uset koe ki i moa tunu, koe fruit, koe vegetable. Ka kuange koe na toi tai mua ku puke maha ki. Ko mau tole ka ngau mau kai mea kai lerei koe kuange. Kata tare kita ka mena. Na maki ngau i baba to ka mamena e whai. The best time to look after your health is while you are healthy. Ange mea kai mo uderei. Tai mi kono mo uderei kai. Oua te ke tatari ke puke pa ke tokanke de mo uderei. Kau te ke whai ka tāmaki. Whaasipe ko te omi pe whakaukau koe ni pe ko te whitoi ka venga pe ia o ki Polokalama koe ni. Whamanato atu ka pau ke suka. Sai pe ia. Koe ngahi nau pe ia e tau mo ui mamai. Ka pau te tau mo ui fuolo te tau suka katoa pe. Wei fo ia Fatufatufala e suka ia tau to. Ka ko whamanatu atu. O ku malawa, to koe tau mo e Polokalama koe ni. Ke suka pe mo ui lelei. Mo ui lelei. E vrea malama. Patau atu. Toi haki pas au toi ki Lelei ange hifo, pa wheta elahi ke eiki. Pea ko tau tala pe ia. Pea ko koreat pe ko mau mai ki talunga, ke whai lewa hau teu ki ai pea. Pa koe ki ai pe ki Fakaholo aki, te ria ai mea ai Fakakolo ai whai he whawhalanglang koe ni. He tangata ko Alamatea. Pa wheta.
Tu mau. Talang kato e pare. O om ki mua ki whakafalangilangi. Ko tau aho fia. Whamalo ki whakapare ko toa pe. Tau toki osi ma tau toki ora tō tuwhi ha tau tōla e. Malo au pito. Malo whamei te ka laine. Hoko atu heni. Ai konga mahuinga. Ko tosi e tau taimi. Whakawhi e tamsiko Alamatea. Ona por Alamatea Vaha'i. Kene Fakakolo e whakatahangani. Malo au pito. Apio e o tua. Te haa mai o tau lotonga. O kore ke u whamalmala te Tongatapu o se noa whaki. E ata ke whawhonga i atu e pataloni tamako ata. Ko ilo ku popo pisete te au e tamako ata ki he Polokalama kone potu ngā ue Moimoi ke tokoni ki he Moimoi Lelei. Moloku homo tau ke kamata pe hifoni ko ngā ko e raho tau toa. Moimoi ko ngā pe whoknai hake lotu me hifoni. Ka koe ni e kamatai teke Moimoi Lelei taki mua bea e tama ko mai hau eiki. Ka taki lotu pure whakawahe me ka Fakakolo. Ka korea i pe ke popo e Faka-Hihifo. Pe ke potu ngai mo ui ke popo ua si kautoa ko e ni. Ko nau pore ke nau kamatai a takon Moimoi Lelei Fakakolo hihifo. A hihifo nā tō. I'd like to acknowledge Dr. Utara from WHO, Miss Shelley Thompson from DFAT for the support through the Ministry of Health to now reach the people of the West. We hope this partnership will continue to grow as the people of the West are looking forward to supporting these village workers in this important work, which to ensure we have a healthy population. Thank you, Dr. Paula and Paula for availing his time to help with this project. I know it has been one of my wife's, Dr. Mesinia, one of her passions to empowerment of communities to own their health. Thank you, Fuskaho, and these women leaders. Without their courage to volunteer, we wouldn't see health progress in the Hihifo district. Whamalo ke whawhawhonga wharearea. Pea kore ke kei teke ai pē ngahi ngā ue ke whakalaka a Hihifo. Whamalo ke kōsirio a Hihifo. Malo e tau poupou ke ngā ue mahu inga koe ni. Te poupou ka kato. Muimuia te he tama pataloni a ata. Te kau mai a motopuaka, ka moto, a hio. Mo hau e ki Hihifo ke poupou ka kato ke ngā ue koe ni. Tala monu atu CEO pot ngā ue Moimoi. Pehe ke CMO waki tua. Watu a ofa ke minista mo pot ngā ue. Pe tua i pia Hihifo ke teke Moimoi Lelei. Mahano kakai o whalahi atu. Alo pito. Hihifo, toi ai foi paspasu whalau maari e. Whawhetai lahi ke eiki. Koe koloa e, ko tō ma Hihifo. Ko hange koe koe lau.
ko he alpe me fale ki he fale. Whawhetai lahe tamsi, ko hi ko taria e tongi e whatongia koeni, ho ki te hina koeni, oku wikai ki la lava mea mahi ahoni. Ko tawa o maini ki he whakaosi, pea tau kau whatahain pa moe tare kita koe a Moimoi, tau tāsiare a Fakaola, ka koe ki motu a hihifo, lahi ene ova I kolo paspasi mai, kene tō mai a lea, whamalo, ma hihifo, e hoa koe ni, malo apito, tau tāsiare a Fakaola. Ange pe ko e lot lelei tau whanongo ki ai ne whai he tangatai ki whai whekau. Tau whawhitai pe ke o tua mawhi. E ne ngahi Tapuaki'i, mo ne alofa o kwhai ka te tau tolu. Tamako pelini si ata. Kau mā e whalangilangi o e ahoni. E ki Alamatea Vaha'i. Fale matapure. Tangatai ki whaiwhekau mo hata ki lotu, mo tolu kotoa mo mea heni. A mai kau whakawhalangilangi. Ko kore peke u whanga pehe ngai whakatapu kakato. E oso noa whakika tāke motuani ke whahaki whawhawhonga to e ki minista mo ui whahaki le whamalo. Whawhalangilangi. O ku o te whakamalo, ke whaituuna, taim no, ke whaiatoa e whakatangi, ke hoko e whakalangilangi o e Polokalama mahu inga koeni. Whakamalo atu ki ho o whakamanatu mai, tau toluni he Vaha'i na hake hene lotu. Taimilahi ku whaangalo ia e Vaha'i. Au whamalo fo ki tangatai ki whaiwhekau hene whakamanatu mai. E fusi mo kau whewhine, manatu I peko e tarenit na o atu o mai me take. Ave maupe langilangi ke eiki. O tui ko e tauhen mo kau whawhonga mei muri, ko ngahi nima ngā au e pe ia o eiki. O mai ke tau ngai aonga aki e ngahi mea ngā aue o mai he WHO, ngahi paanga o mai me Australia. Mo e tangata poto matata koe ni ko William Puloka. Ka maa toke tawa veisinia. Fie apita he ahoni e whawhalangilangi whatonga I hake. Ai ngo toke tawa koe ni. Na upehepe ka mea una fu maa whanai. Ke na whaiwhakamata ato e ngā ue mahihifo. Tā koe ko William Puloka, kono hoa ona, o tāla pe koe haapai, tā koe koe ne hau ana me nuku. Tā koe tō whakatonga haka a veisinia, o kulaheanga ne tokanga mai ki hifoni, hen tokanga ki potungai mo ui. Ka koe ātunga pe whokia e tau whanonga. Neongo pe e tau pūre ki a te tau tolu, o tae tahaya o toi pūre angi. Tā koe whakamatala koe William Puloka umaari. Hene whakamatala koe ke ngahi whakautua o kai ke pipihi. Ai au tau pūre ki ai. He ko hanga te au ia, o kuia e taimia taha o pūre I he tamakehea, e hanga e tau mau mea tokoni. I he potungai mo ui o mau wheinga mau pefoki ke tokoni ke whao I ngahi tuuni, ngahi lao, ngahi policy. Ke whakawhai ngo fua e whiri, ai kakai. Hanga koe te mo whanongo ku. Wei ki tex he mea o ngā kō, mea o meri e. Ka koe ngahi tuunia mei o lunga. Pea kui ai peho no taimi no ona, ene ngā ue. Koe ngahi mea koe no mou whai he ahoni. Hangai koe mea koe ne whamatala ke a William Puloka. Po whamalo au pito ki whamatala mahino ne whai William. Koe whakaiwi aia, oi kakai, ke na hoanga purei, a e nau whiri. Pea kou tui koe whakaivia koe ia, koe mena e uhinga ki ai, e kau whiwhine koe ni. Ko mou tolu e te mou whaiwhi whakaivia koe ia. Kai ke lawa ia he toke tā mo e nesi. Koe toke tā mo e nesi, koe nau mena toku whai, koe nofo talitali ke puke hata, pe toku whai toa. Koe whai whakaivia, mono whakai ai e whiri to tonu, o ki mou tolu ia.
Koe ko whamalo lahi au pito ki he lea maari ma lea poupou nei whai e toki tāwili am puloka me ngau koe na veisinia. A lot of acknowledgement for Dr. Utah and Shirley Thompson from Australian government. They are the ones who are actually guiding us with this program. For the WHO, they provide the framework of how we do this. This is not easy. It's not easy to see the impact of what people are doing and how we can measure the impact. Of course, Australia need to see some evidence before they provide their money. So I think we need to provide that. And that's where Dr. Veisinia comes in, and where William Blocker comes in. And that's where these ladies comes in. Ko tau ngai whatongia ai, ke tau hanga o whakamooni, ke ngahi tokoni, koe nau tokoni o whai mai, koe hano aonga ke kakai whanua. Ai koe pōle ia o mai ka te tau tolo he ahoni, pa koe whakamalo lahi au pita patu ngāwe, ke tau ngāwe whakataha. He kono ola koho mō ngāwe, hange pe koe whakamatala wiliami, ko tu ia ia koe ia e tū loa. He kai ke tū loa e ngāwe, e kau toke tā me kau whiwhi, me kau nesi, ko hinga he time no pe he time puke. Koe ngāwe koe ke he liliu mo ui, e whai he kolo, whai he whai whekau, whai he ngahi komiti koe ne whakamatala ke aia sa ia. Ka koe whakamalo lahi au pito ke langa whanua au whai, pou e whawhonga whalea lea. Ko mahinu ngā te au ko whao i ngahi komiti, kuia hano ngahi sea, kuia hano kau me mipa. O nau pole, ke nau o mai hano ngahi taleniti, me nau ngahi whakau lelei, ke whaia ke langa whanua. Koe whakamalo atu, potu ngā wai te kumautolo, ke ngāwe li o, me ngāwe o skia belenga, mo whai, me kakai o hifo. Tala monu atu ki he langa ngāwe koe nuk whai, mo e poupou, e potu ngāwe, whahau atu potu poupou, e potu ngāwe mo ui, ke tuka maui, te mau poupou i mai ki mautolo, pe te mau whai ha mau lelei taha, ke mau whingai aki, pe ngai sea koe, ngai komiti, ngai kosilio, ka mai ngai sias, ka Fakakolo, ka pule whakawahe, ka taki whanua o Vahe-Hifo. O whatawange pe e hoko ai tau ngai lelei koe ni, hoko atu ke ngahi wahe ke he keha tongani, pe tau teke e pe ke mahino moi lelei, e ka kai whanua, ka maha ātakai moi lelei e whanau, o ki nau tolo e ka hao. Ko tau ki whanua koe ni ko Tonga, hange e pe koe mea e ki whalangilangi. Ko tau ki whanua tona e tukilangi, pe koe u awe ke e tau whalala. O ko tui neonga ngahi pōle, o e māmani, ka ika hame te tau tua me tamaki ai. O whātu, malo o pito. Toi ai hawhoi pasi. Ka koe tau ki motu a koe ni, ke ongo ki ai, me potu ngai mo ui. Whawhitai lahi ko tau au mai eni ki he whakaosinga e tau Polokalama. Ka ki mua ea, ka kou ki kore, whamore more, koe os koe ni, e whakawhi e whai whekau, ke whai moihimi, ke whai e tau rotu ku, pe hiri koe ea e whai whaswhawhonua, pe ka hiri koe ea, mō mea kotoa mai ki whai e tau, tā Faka-Hihifo heni, koe historia, kamata mea le kotau. Tā kotoa tuu mei e, tuu mei mui, mea e whakalangilangi, mo i kau taki kotoa koe ni, me ta whakoe, pea koe tau toki Lalava ia ke ahoni. Koe a kou kore heni ke whakawhei ai himituku, koe to konsea en ana, patua, taria, mei masila mea, kene kataki o spela i pe e tau himi, pea hiwa i tu oua. Himitu koe ngawe mau i ngawe a ko eni. Koe himi, ka taki ke tau hiwa i tu oua mai. Tau kau ke whamalo ia, tamai alo lau maari e. Kau e kakai o langina, kau mo mamani furipe.
Na whaosi. Pea ko iglesia tau eki ko sisu klaisi. O whalahi e o tua ko tau da mai. Whiau mo lau maari maana ni. Na whaloto ho ala o whai e te mautolu i a honi. Whai pea o tae ngata. Pea tae ngata. Amen. Kata ki tau, whai mai tau. Hiva pas whawhonua. Ia kuni lava kakatoia e tau Polokalama maki ko ia ihe pangpangini. Ai ko Polokalama Paula mo hono Tapuaki'i ai Komiti tokoni. Mo Lelei Fakakolo ai Vahenga Faka-Hihifo. Pea ini bihe te mau tatau dai pe me holo a Fatufatufala i Fale Lalava me Kolovai. Kau whaifatongia me holo i he pongpongini. Wa whaita taki mai a hotere tuifua. A be foki ia upourea. A be foki ia ripate kisina. Ko au lisa tanatohi. Mo mea.